бөллю тамчи. Не демек bu asla, manasını tapçı. Tılsımlı sesinden gelmekte var, onun nefesinden erimekte har. Saçakta asılgan bin böllü tamçı. Ne demek bu asla, manasını tapçı. Tezden şen var, kapısından bakacak, dallarga yemyeşil sırgalar takacak. Ана тіліне балачықларының sevgi aşılamak, ана тіліне құлақлары алышсын, олар evinde internetten ана тілінде видеоларını бақсынлар, құлақ алыша ve балачықлар дан қолай laf etmege başlaylar. Ана тілінде laf etmek utanmak gerek mi? Bu Kırım Tatar тілінің bütün şeveleri o bizim tilimizin baylığı.